Tuzongera mikoro sanzwe. Isawa umezengeze muri bon naona bantu huyu noti naona ni bon. Oh my god, abashimeshi kuri mutima, abashimeshi kuri mutima ababiri bagenda bakunda iyo bababwiye amashi murababaye ubona ko kwitaba inama ya polisi mbere mukuru w'igihugu agomba yinjire murahaguruka nanjye rero nka perezida ubakomeresha mukoma amashuri cyotanga ngo bakoma amashi shanda bareka nkareka kwicara ugakoma amashi umunsi wose ni amashi menshi kuri mutima mu biga by'ibyuma abindirimbo yakwishyura umuhamashi amashi kuri gishu n'abandi nimbari kwivuga koma amashi sawa sawa mutima 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 Urabaya moto aho gisanganye ana asiranse kwisi koma buri wanje musanze data nahende gutanga usare masibisi ni muri konje gutanga kuko eruka kuja muri mariage nama ipana kenara kizibazo rero cyandapamba ntabyo guca ku bikorwa bereka zatakibike z'abashinwa z'ubu gacagahera ngaha muri zone ekwatoriyale na hano inyuma numva akayaga karengana side n'ubu aho rero gutanga mikoro ku bashinga nkahe ndahitanga negeranije pasiteke ziro gushinga nkahe asabikira umuryango w'umukobwa unatazigaya usijanuze kuko ntakunda kwambara amaboka yirabura kuko iboka yakiza n'ipantaro ya kositimu mu rubanza biba bitoroshe kiretse ko urubanza rwa mutima wasiba mutima cyangwa umukomera amashi mutima arazikoresha azi kugira urubanza rw'ikibiriraho iyo yakomeye nituresha twebwe ndakuravye twiga kumbaza izina ndakunzi zikiri mugabo burya umukomeye abafise imitoma yiwe nicyo kimwe no kumusirikare usanga afise imitoma yiwe umusirikare imitoma y'umusirikare ahuye n'umukobwa bariko barareshanya cyangwa bamubwira ati ndagukunda cyane ndakunda ukuntu twebana itara Yesu afise amenyo atonze neza nk'ishene y'amasasu ukuntu nyaruka iyo bagutumye ukanyaruka nka rokete waba ufise utuntu twinshi twiyongereye ko sezero ndagusabye ntuzosambure urugo nka misiyeri waba ufise utuntu wongeraho mugana yashaka komera amashaba abasore kabisa bararinda n'abantu ba mbere baza kurondera abakobwa batazi iyo babasanga gusa abapapa nabo baraciye ubwengesha abapapa mu kibabisi bo karaciyemo baca bandika ku rupangu ati ngo sheshiyemesha haciye imyaka urukobwa rwasatuye bagaca bahindura agapankarite rwa patunawuzisha barafu ubu n'uburyayi gusa eshezanye ukuntu umuhungu bariganye n'umukobwa ku ishuri mubona kubwira kere papa n'umwana wa koroneri wicaye mu mapinzu kazi kuna ngubu alireyi imagine wiganye n'umukobwa wa mukuru w'igihugu ngaho navuze mu izina porogureme ugaca wiyandukiza mugiye gutemberayo murashobora kuza
baza baratembereye kwa Mutara. Imagine President Paul Kagame. Ubijyanye n'umukobwa wiwe uragiye muhira mu madiva ngo fye kandi nabo batagira ubwoba baratambikiza mu bica aratambikiza kabisa klimatizeri gahuha urugo ururindira mutamataye son excellence ujya rero n'ibibazo birakwica utaciye ko na CNN interview ukiwe ko na RTBC ukiwe ko n'izindi televiziyo France 24 kubaza ibibazo n'uburere arashika uricaye umukobwa we yagiye kukuzimana arakuramukije amakuru yawe ahuriyo nawe rero kubera usanzwe ubuze ati ibibazo birangica ngaha ntabwo bitaba kwasakasa mu maguru sorry ariko ntabwo twamenye witwale tabura kuyigimiza alfabe zitatunze umurongo wigira ubwoba turimo turaganira ntabwo njyana amajyana ubanze baba bakuzimanye ufatije ubwo rero uri n'umusirikare wo biba byoroshye ngaho tanga ucyo kwanga ufata ikozi z'ikibi vuga yuko ufata boke baguye nta bindi uko wamugavye yagira akakubaza ubundi rero iyo uje hano mu rugo I think there is something kindi hano iyo tubanza kubaza waba waje kureba nde aho rero ibibazo by'iporoburemu nabona ni yahe waba uri uwo muvukana tutaba tuzi mu muryango cyangwa se qualify make it clear qualifying kuko ntabwo nzi impamvu ubwo rero cyabandanya kwisobanura icyagera rero kuri etape uciye ubwenge besha kuko ari ibibazo bwawe utahagusimba iyo tamaze kut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 u
bisobanuye n'indi dosiye indengerabutumwa ukwereka mu rugo kwa perezida wowe ni iki cyongera ukabandanya waba umushakira iki mwabaye muri relationship cyangwa se byaba ari ibindi byihishe hariya tugiye gusanga n'ushishimiye uvuze ko wamushimiye rero ni probleme atangura kukubaza so wawe harimo ibisanira cy'ubutwari basutuma werekana ko yabaye na nyumba kumi wihenda uvuge ko wamukondoniye imiryango yacu iragenderanira ariko rero papa wakora iki papa afite indoto tuzo kuba deputy hano nta ndoto zihari nta by'indoto zirimo make it clear
ubivuge neza ubigira ubwoba ubiyakire bamasha abahungu bararinda mama rero n'abagore nimubahamashe kora nimuberekana bajya mureke bakwatatu bamashe abagore hajya imana ishima imana yarakoze abagabo ntibakura ubwatsi bakurira ubwatsi imana hajya yaragerageje iravuga ati ibintu bimeze neza none hajya haragiyeho nibaza iyo adamu na eva baza kurya imana ishima nuko bariye itunda iyo bajya pasiteki naho byari kugenda gute byari ngorane urabona umugore n'umugabo bari mu modoka batashe muhira umwe agacikana undi agacikaje tigo gihome ngo pya undi ngo pya mugani wa mutima ngo nitandaki harako byatura nyine Monshera abagore nibo bantu ba mbere basohotse intambara batazi kurwana mu buzima arabitse nta taekwondo yize babashigenzero agashanja k'umugabo aramugete none ubuguri none ubuguri nawe ntajyake rushira yawe arabiki ntajyake aramukubita amakofi ya koperative sekuru utamubwira ahore n'ikitaje ahora n'imisi gusa ikirundi kirorohereza abantu kuko jewe niyo mpamvu navuze ati umugore w'umurundi ni ukuvuga ko natomboye nka umurundi kazi burya abantu bafise abagore bavuga igifaransa n'icyongereza bari bafise forufe itolerance kubera ko umugore avuga igifaransa nta bitutu ushobora kuronka umutuka cyangwa umugore avuga icyongereza wo mutuka gute nk'uwo mubwira ngo washanowe ikagitangaranye cyumubwira ati you poison that's right iyo rero n'umutuka ngo wakidenzewe très compliqué mon cher ikintu je nogishobora cyangwa you said bigahuriramo gusa abarundi dutinya kuvuga icyongereza kubera ko mu bisanzwe icyongereza n'ikirundi birasa ni ubwoba gusa none umuntu urashaka kumubwira ati hariya ni umuntu uzamubwira umutama wa ruguru wumva ko atakwishyura umwe good afternoon nawe agajya gusubita kuti bafata umununi sekini abaguhejeje uramubwira ati how are you nawe ati how are you hari igihe rero usanga cyamubabuye yabuze ubugari yabuze ubududu cyangwa ati how do you do nta bududu dufise akurikirana that's cooperative icayire ukundi kuntu utumenya uriyaga amashi menshi kuri mutima musabe aze ngaha kandi aha ari hafi mutima nyarukawaji gagodo hewe yegende mugariye nyaruki mutima kanyanyaye mutima abari hafi yiwe muri staff bamwegeye bamubwire ko ndamukeneye bamwegera muri ko ndamukeneye cyane asimbe gatoya mutima bamuvunira urugohe asimbe mutima amusanga yiperetse akapenzi isinga rikaratyatyaty mutima namubonyeyo
n'amahoro tuba mumere mikuru ihangane yashobora ndegeje kucara kigiye kuzima ngofero ziragufasha nta muntu uranye imiswara mumumera amashyi mutima umviriza tanga amashyi ya koperative hari inyuma amashyi nasibobo mutima ikintu ngomba ndakubwiye gikomeye ningira baza teka ingofero hajya ihuri n'umuyaga imana igukomeze Vishwana ni kumereti uri umugabo w'Imana uyu mugabo mugomba ndamusengera nka kivuye kuko sibyo urabona ko mbona mu bihari reka naje ngo bamupasiteri ngira gato kigali ndi hano vuga niba ko mubishobora kibuza wumva ikindi hari hanze n'imodoka haleluya ntugire ubwoba yesu ikinga yawe arayivuga ati aha nihangana ntugire ubwoba imodoka yawe yesu arayibona ntugire ubwoba urengiriza n'imana nta na kimwe gishobora kugira ikibazo ibyo biba bitoroshye mutima imana yo mu ijuru igukomeze amen urugamba rurakomeye amen kandi urugamba ntirworoshye amen twahuye twe bya mbere ingozi urabyibuka ndaguhanura kandi narashimye ingene wagendeye mu mpanuro zanjye imana igukomeze cyane rwose ikujabuze twifuza yuko utegura igiteramo kijyamo abantu barenga 10,000 urazi yuko tukuri inyuma twese atanu navuyemo abafatiriwe urabizi ko twakubwiye ko bafatiriwe ariko kandi nabo nyine bariko baradukurikirana byose biriko bigenda neza imana idukomeze tugumane bwa bumwe na rwa rukundo hanyuma utere imbere nk'umuzinga ushyira imana imbere ushyira umwami yesu imbere kuko ntawe udashoboye byose atari bo kuko muri byose nta n'umwe ashobora kuduhagarika amen Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe amen nanje nagomba shima Imana icyo gihe imvura yari yaguye hama caca ahantu casaba uturato tw'umwana mutoya icyo gihe nari umwana mutoya nagomba shima Imana ko natwivye batafashe imana ikubabarire mutima atanze igishinga naye nk'umwana wo mu kinini umwana wo mu kinini yaryoye itabi ryinshi byamunaniye kubivamo araza na yatoye iwabo yesu ashimwe bro imana yarakoze mumere amashyi menshi umupro yesu icyo gihe nari merewe nabi yesu ankura ahantu kwirigara ndimo ndakubita umusongo ariko ubu ndi muri yesu kandi ni umutipe wabako n'umutipe ameze neza umwami yesu yarakoze igitangaza none mutima yaratwibwiza tunatonye sinabyibuka abashyigamutima murakoze cyane mukomeze kudushyigikira kandi ongere nshimire Bakobo Inoti bagerageje igishoboka byose kugira ngo bashyigikire kino giteramo nongere nshimire kandi Wasiri kuba kandi yari yumviye mutima ikamugira brand ambassador home sweet home nongera mikoro safi
nawo ngo ni bombe. Oh my God. Abashimeshi kuri mutima. Abashimeshi kuri mutima. Abarundi bagenda bakunda. Iyo bababwiye amashi murababaye. Ngo nabo kwitaba inama ya polisi mbere. Mukuru w'igihugu agomba yinjire murahaguruka. Nanjye rero nka perezida ubakomesha. Mukoma amashuri. Cyotanga ngo bakoma amashi. Shanda bareka nkareka kwicara ugakoma amashi umunsi wose. Ni amashi menshi. Amashi menshi kuri mutima. Mu biga by'ibyuma abindirimbo yakwishyura umuhamashi. Amashi kuri gishu. Abana nimbari kwivuga koma amashi. Sawa sawa. Mutima mutima mutima. Mutima mutima mutima. Mutima mutima mutima. Urabaya mote aho gisanganya ana asiranse kwisi ote ko maguri wanje musanze data ahende gutanga usare pasibisi ni muri konje gutanga kuko eruka kuja muri mariage nama ipana kenara kizibazo rero cyandapamba ntabyo muca mu bigo nabereka za tekinike z'abashinwa z'ubu gaca gahera ngaha muri zone ekwatoriyale na hano inyuma numva akayaga karengana side n'ubu aho rero gutanga mikoro ku bashinga nkahe ndahitanga negeranije pasiteke ziro gushinga nkahe aserukira umuryango w'umukobwa Unachazigaya usichanduze kuko ntakunda kwambara amaboka yirabura kuko iboka yacitse ari ipantaro ya costume. Urubanza rurabitoroshe kiretse ko urubanza rwa mutima wasiba mutima cyangwa umukomera amashi mutima arasikuresha bazi kugira urubanza rw'ikibiriraho rujya bakomete n'ituresha twebwe ndakuravye turika kumbaza izina ndakumunsi zifite mugabo undi mukomete abafise imitoma yiwe nicyo kimwe no kumusirikare usanga afise imitoma yiwe umusirikare imitoma y'umusirikare ahuye n'umukobwa bariko barareshanya zabamubwira ati ndagukunda cyane ndakunda ukuntu twebana itara Yesu afise amenyo atonze neza nk'ishene y'amasasu ukuntu nyarukiye bagutumukanya nka rokete waba ufise utuntu twinshi twiyongereye ko sezero ndagusabye ntuzosambure urugo nka misire waba ufise utuntu mwongeraho mugana yashaka komera amashaba abasore kabisa bararinda n'abantu ba mbere baza kurondera abakobwa batazi iyo babasanga gusa abapapa nabo baraciye ubwengesha abapapa mu kibabisi bo karaciyemo baca bandika ku rupangu ati ngo sheshemesha haciye imyaka umukobwa rwasatuye bagaca bahindura agapankarite rwa patunawuzisha barafu ubu n'uburyayi eshezanu ukuntu umuhungu bariganye n'umukobwa kw'ishuri mugana kubwira kere papa n'umwana wa koroneli wicaye mu mapinzu kazi kunagurwa ireyi imagine wiganye n'umukobwa wa mukuru w'igihugu ngaho navuze mu izina porogureme ugaca wiyandukiza mugiye gutemberayo murashobora kuza baratembereye kwa mutanu imagine perezida Paul Kagame wiganye n'umukobwa wiwe uragiye muhira mu madiva ngo fye kandi nabo batagira ubwoba baratambikiza mu bica aratambikiza
kabisa kimatizeri gahuha urugo ururindira mutamataya son excellence ujya rero n'ibibazo birakwica utaciye ko na CNN interview uciye ko na RTP uciye ko n'izindi televiziyo France 24 kubaza ibibazo n'uburere arashika uricaye umukobwa we yagiye kukuzimana arakuramukije amakuru yawe aho rero nawe rero kubera usanzwe ubuze ati ibibazo birangica ngaha ntabwo bitaba kwasakasa mu maguru sorry ariko ntabwo twamenye witwa nde tagura kuyigimiza alfabe zitatunze umurongo wigira ubwoba turimo turaganira ntabwo njyana amajyana ubanze baba bakuzimanye ufata iki ubwo rero uri n'umusirikare wo biba byoroshye ngaho utanga uburyo bwangu ufata ikozi z'ikibi vuga yuko ufata boke baguye nta bindi ubwo wavuga ati yagira akakubaza ubundi rero iyo uje hano mu rugo I think there is something kindi hano iyo tubanza kubaza waba waje kureba nde aho rero ibibazo by'iporoburemu nabona ni yahe waba uri uwo muvukana tutaba tuzi mu muryango cyangwa se qualify make it clear qualifying kuko ntabwo nzi impamvu ubwo rero cyabandanya kwisobanura icagere no kuri etape uciye ubwenge besha kuko ari ibibazo zawe utahagusimba ayo tabari kututututuligana kw'ishuri ninde yakweretse inzira igana hano ubwo uramusobanuriye n'indi dosiye indengera gutungana ukwereka mu rugo kwa perezida wowe ni iki cyongera ukabandanya waba umushakira iki nabaye muri relationship cyangwa se yaba ari ibindi byinyegeje byihishe hariya tugiye gusanga ushishimye uvuze ko wamushimye rero ni probleme atangura kukubaza so wawe rero barabikora ibisanira cy'ubutwari basutuma werekana ko yabaye na nyumba 10 wihenda uvuge ko ari umukorodoniye imiryango yacu iragenderanira ariko rero papa wakora iki papa afite indoto tuzo kuba deputy hano nta ndoto zihari nta by'indoto zirimo make it clear ubivuge neza ubigire ubwoba ubiyakire bamasha abahungu bararinda mama rero n'abagore ni mu bamashi kora ni mu bari kandi abajya muri cyo bakwatana bamashi abagore hajya imana
dushima Imana yarakoze abagabo ni bakuru ubwatsi bakurira ubwatsi Imana ajya yaragerageje avuga ati ibintu bimeze neza none hajya haragiye ubwibatsi iyo Adamu na Eva baza kurya Imana ishobora kuba ari itunda iyo bajya pasiteki naho byari kugenda gute cyari ngorane urabona umugore n'umugabo bari mu modoka batashe muhira umwe agacikana undi agacika jetigo gihome gupfa undi gupfa mugani wa mutima ngo nitandaki harakubyatura nyine Moshera abagore nibo bantu ba mbere basogose intambara batazi kurwana mu buzima harabitse nka taekwondo yize babashigenzero agashanja k'umugabo aramubwira none n'ubuguru nawe ntazake rushira yawe arabiki ntazake aramukubita amakofi ya koperative sekuru utamubwira ahore n'ikitaje ahora n'imisi gusa ikirundi kirorohereza abantu uko jewe niyo mpamvu navuze ati umugore w'umurundi ni ukuvuga ko natomboye nka umurundi kazi burya abantu bafise abagore bavuga igifaransa n'icyongereza bari bafise forufe itolerance kubera ko umugore avuga igifaransa nta bitutu ushobora kuronka umutuka cyangwa umugore avuga icyongereza wo mutuka gute nk'uwo mubwira ngo washanowe ikagitangarari cyumubwira ati you poison that's right iyemera n'umutuka ngo wakipenzewe we komplike monshera ikintu jeno gishobora cyangwa you said bigahuriramo gusa abarundi dutinya kuvuga icyongereza kubera ko ubusanzwe icyongereza n'ikirundi birasa ni ubwoba gusa none umuntu ashaka kumubwira ati hariya ni umuntu uzamubwira umutama wa ruguru umwe batakwishyura umwe good afternoon nawe agajya gusubita kuti bafata umununi sekini abaguhejeje uramubwira ati how are you nawe ati how are you hari igihe rero usanga cyamubabuye yabuze ubugari yabuze ubududu cyangwa ati how do you do nta bududu dufise akurikirana that's cooperative icayire ukundi kuntu utumenya uriyaga amashi menshi kuri mutima musabe aze ngaha kandi aha ari hafi mutima nyarukawaji gagodo hewe yegendo mugariye nyaruki mutima kanya nyaye mutima abari hafi yiwe muri staff bamwegeye bamubwire ko ndamukeneye bamwegera muri ko ndamukeneye cyane asimbe gatoya mutima bamuvunira urugohe asimbe mutima amusanga yiperetse akapenzi isinga rikarakyakyaky mutima namubonyeyo Vamos todo. Umere biku. Yana yashurande biji. Kuchara chiye bizi mofezira bifasha.
nama kufurahi miswara mumumbera amashi mutima umviriza tanga amashi ya koperative hari inyuma amashi yasibobo mutima ikintu ngomba ndakubwire gikomeye ningira bazateka ingofero hajya ihurira n'umuyaga Imana igukomeze. Yes. Vishwana ni gumereti uri umugabo w'Imana. Uyu mugabo mugomba ndamusenge nka kivuye kuko sivyo ego niko mbona mu bihari reka naje ngomba kupasiteri ngira gato Kigwende hano vuga nibaza ko mubishobora kibuza wumva ikindi hari hasi n'imodoka haleluya ntugire ubwoba Yesu ikinga yawe arayivuga ati aha ihagara ntugire ubwoba imodoka yawe Yesu arayibona ntugire ubwoba uragiriza n'imana nta na kimwe gishobora kugira ikibazo ibyo biba bitoroshye mutima sawa Imana yo mwijuru igukomeze. Amen. Urugamba rurakomeye. Amen. Kandi urugamba ntiboroshe. Amen. Twahuye twejambere ingozura vyibuka. Ndaguhanura kandi narashimiye wagendeye mu manuro zanje. Imana igukomeze cyane rwose. Ikujabuze twifuza yuko utegura igiteramo kijamo abantu barenga 10,000. Urazi yuko tukuri inyuma twese atanu navuyemo abafatiriwe urabizi ko twakubwiye ko bafatiriwe ariko kandi nabo nyene bariko baradukurikirana byose biko bigenda neza Imana dukomeze tugumane bwabo na rwa rukundo hanyuma utere imbere nk'umuzinga ushira Imana imbere ushira Umwami Yesu imbere kuko ntawe udashoboye byose ataribo kuko muri byose nta n'umwe ashobora kuduhagarika. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanje nagomba shima Imana ico gihe imvura yari yaguye hama caca ahantu casaba uturato tw'umwana mutoya ico gihe nari umwana mutoya nagomba shima Imana ko natwivye batafashe Imana ikubereye mutima atanze igishinga naye umwana wo mu Kinindo umwana wo mu Kinindo yaryoye itabi ryinshi byamunaniye kubivamo araza na yatoye iwabo Yesu ashimwe bro Imana yarakoze mumeri amashimeshi mukuru Yesu Yesu gihe nari merewe nabi Yesu amura ahantu kwirigara nimo ndakubita umusongo ariko ubu ndi muri Yesu kandi ni umutipe wabako n'umutipe ameze neza Mwami Yesu yarakoze igitangaza none mutima yaratwibwiza tunatumye sinavyibuka murakoze cyane mukomeze kudushigikira kandi ongere shimire Bankobu Inot bagerageje igishoboka byose kugira ngo bashigikire kino gitaramo nongere shimire kandi Wasiri kuba kandi yari yumviye mutima ikamugira brand ambassador Home sweet home.